Ang sobre, ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, pili na nalag 20. Daghang mga tawo, panahon gani sa eleksyon, magreklamo. Dunay uban kay mag-away tungod sa kwarta sa kandidato. Ug ang purok lider mao ang ilahang kontrahan. Kay ang sulod puno sa sobre ipangkuhaan. O ang sobre ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, pili na nalag 20. Dunay mga bana, dili na sila mo kumpiyansa sa ilang asawa. Ilaha kining bantayan, bisag asa pa mapunta. Kay na ay mga mang panahon sa eleksyon. Basin unya kunog ilang asawa, maoy kamangon. O ang sobre, ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, dili na nalag 20. Di yun kabayran og tag 20 ang atong buto, kung ang makadaog kadtong kurap nga kandidato, pagkaway ayo. O ang sobre, ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, dili na nalag 20. O ang sobre, ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, bili na nalag 20. O ang sobre, ayaw og ablihi, ayaw og puhai, papitli og rugby, kay ang tag 150, inig abot diri, bili na nalag 20. Kay ang tag 150, inig abot diri, bili na nalag 20.